Nalazimo se u advokatskoj kancelariji Nikolić u Nišu i razgovaramo sa Goranom Nikolićem iz istoimene kancelarije, a u vezi naše priče u vezi sa otimanjem garaža u Somborskom bulevaru ovde u Nišu od strane privatnog javnog izvršitelja, koja se desila pre otprilike nepuna 2 meseca. U našem prethodnom razgovoru jedan od vlasnika nam je objasnio njihovo stanovište, a sada smo došli kod pravnika da čujemo kakav je pravni aspekt njihove borbe za očuvanje svoje imovine, odnosno za očuvanje garaža. Koji su postupci i koja je dalja aktivnost? Dobar dan, poštovani građani. Radi se o garažama koje su kupljene pre više od 15 godina za vreme važenja starog zakona o prometu nepokretnosti koji je tada važio i koji je omogućavao da takve garaže i takav promet nepokretnosti bude kasnije i konvalidiran, to jest osnažen. Znači, radi se o garažama koje su građani i meštani sa tog područja kupili od prodavca, isplatili, potpisali ugovore i ušli u posed i držali te garaže više od, kako sam već rekao, 10 godina do 15. Nesmetano držali, što je vrlo bitno, imali mirnu državinu, sve do trenutka dok se nisu pojavili izvršni poverioci za neke dugove tog njihovog prodavca i krenuli u postupak izvršenja. Mi smo na vreme pokrenuli postupke da dokažemo da su ti ugovori punomožni i pokrenuli putem podnošenja tužbi Osnovnom sudu u Nišu i sada je, nadamo se, uskoro će to biti donete presude u korist ovih meštana, oštećenih lica i da će na taj način biti zadovoljena pravda i ispoštovan zakon koji je u to vreme važio. Kažete mi, te garaže, koliko sam ja razumeo, nemaju ni građevinsku, ni upotrebnu dozvolu i one po sadašnjem zakonu nisu mogle biti predmet zabrane od strane izvršitelja. Kako je onda moglo da dođe do ovakve situacije? Došlo je, nažalost, nije poštovan zakon. Prodate su na toj licitaciji, javnoj prodaji, ali kažem vam, mi smo čak i izvršili zabeležbe u katastru, da imamo sudske procese i te garaže neće moći da se upišu na ime tih navodnih kupaca. Dakle, zakon smo ispoštovali, na vreme preduzeli ranije i sada je na red da od strane državnih organa da taj postupak završe i zaštite ova, nažalost, oštećena lica koja su još jedan put, da ponovim, ispoštovali ugovore koje su potpisali sa investitorom, isplatili cene i bili u državini tih garaža više od 10 godina. Dobro, šta onda predlažete ostalim građanima Niša i generalno Srbije koji se eventualno nađu u sličnoj situaciji, sličnoj ili istoj, šta oni da rade? Ako se nađu, nažalost, u takvoj situaciji, nek nađu i angažuju pravnu pomoć, advokate koji bi im izašli u susret i pomogli da izađu iz te, nažalost, takve situacije. Dobro, hvala vam. Pratit ćemo ovu priču, pa uz Božju pomoć vidimo se opet. Hvala vam, gospodine Baroviću.